femi nashi koni ani sibi ka qur'ane ayan do sibi papier le walima wala hala ka ko ni gisani mani ka la utiliser iyere na falan kama walima islama do na falan kama dine kono o fendi femi na dagalendo an ka dunu bago kumanu ka amena Sheikh Demba wage alaka hine ala alayhi sibini reka ka kitabu sibaka ukacha sambi woribi jawahirun nasiha al-amima fi bayan al-mamnu' min ar-ruqa wat-tama'im wat-tiwala dalu chama ne beni kitabin konnana mimba jirila ka funnashi anya fufu chugo minna o dagalendo ma fufu worode shetane to walima ku chama nunu antulu konina me femi konini dalu bambulo la oye i ala to sibe walima i qur'an aya sibe walima i qur'an suran sibe aluna nyono walima ala mangutu kiyere la nafani aye oye bare min bala na dagalendo na benendo hal ya soro fonyon ko ya bala dalu min griana on bolo oye ka fo kwa benendo a benendo ni dalu mi ni mago jora kitabu na abambulu fambele jelefe Sheikh Demba wage ay reddum kala ka sibini ka kitabu nga tuni o to at-tuhfatul karima min jawahir an-nasiha al-amima fi bayan al-mamnu' min ar-ruqa wat-tama'im wat-tiwala abibu ngako maktaba chamane ni mago jora la bi soro yorumuna amba fi ni flani ni qur'ane suran damado sibini asibina ni femi o kasani akurani femi o kasani abina la utiliser ni ngani mi o kai bari o yeka fo sete nashinyi sebe ala de nashinyi sababu damade ala kambe sabam ajelen temenin ko fe Sheikh Fawzan alay uduye hay'atu kibar ulama ila Arab Saoudite ni Fawzan fo rabbela jelen bado joro min bala dine ko la Saudi Arabia ale Fawzani anyini ngara ni ngali yoro chamana nin koina akoko barado barami na dagalindo anga je kalame الذي ورد أنها تكتب الفاتحة والإخلاص والمعوذتين ثم تمحى بماء طهور وتشرب هذا الذي ورد وإذا كتب آية الكرسي فإنه لا مانع من ذلك لأنها أفضل لأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. نعم. ني فوزان كجابي مبالا دلالك حقلين مندما على كفتم نفهم تشوف مندنا أوما